Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura 13 ekifubiro kya Babuloni. Ebyokuhanuula ebi Isaaya mwene Amozi yarebire ahari Babuloni. Mwimuse orurango aha kibungo kiringwa, mubarangire n'iraka rihango, mubeetese omukono bataho mu marembo g'abakuru. Nyowe ndagiira abu naashorire, nayetama amanzi ganje agari kugenda nigeesiima kuhikiriza ekindikwenda ahabw'ekiniga kyanje. Nimuhurire, omu bibungo nihareetwamu orwari nk'orw'omutwe gw'abantu bingi munonga. Muhuriire oruyombo rw'amahanga agateeraniire hamwe. Mukama w'amahe naateerateerana amahe kuza aha rugamba. Garugire omu nsi yahare aha muheru gw'iguru, gari hamwe na Mukama n'ebyokurwanisa by'ekiniga kye naaza kucwekyereza ensi yoona. Muborooje ahabw'okuba izooba rya Mukama riri hiihi, niriija nk'okucwekyereza okurikuruga aha w'obushoborozi bwona. Nahabw'ekyo emikono yoona neija kuhwa amaani, buri muntu omutima gumuho omunda bahaare, bagire obuhuruzi n'obusaasi, bashashe nk'omukazi orikurumwa. Baryareebana nibatangaara, amaisho gabatukure. Reeba, izooba rya Mukama niriija ritarikusaasira, riine ekiniga kingi, okuhindura ensi amatongo n'okucwekyereza abasiisi baayo n'okubamaramu. Ahakuba enyenyezi z'omwiguru na zaakakaga zaazo tiziryaka, eizooba ryiragura nirituruka n'okwezi tikuryaka. Ndyafubira ensi yoona ningitura ebyokushiisha byayo, n'ababi ahabw'okutahikirira kwabo ndyamaraho emyehimbiso y'abanyamaryo, ntuubya emyekunuko y'abatiine saasi. Abashaija bari ab'abicweka okukira ezaaba eshemeziibwe, n'ekyetwa omuntu okukira ezaabu ya Ofiri. Nikyo nditengyeseza iguru n'ensi ekatengyeta ekaruga omu mwanya gwayo, ahabw'ekiniga kya Mukama w'amahe aha izooba ry'ekishinjo kye kingi. Nk'esirabo ehiigirwe, nk'entaama ezitiine kitanga, buri muntu aryagaruka omu ihanga rye n'omuntu weena ahungire omu nsi yaabo. Orireebwa weena aryacumitwa rwogemu, kandi orikwatwa weena aryagwa narurara. Abeerere baabo baryateerwa ahansi bacwanyagurukye nibabareeba, amaju gaabo garyanyagwa n'abakazi baabo bahambwe. Reeba, nimbimukiza Abamedi kubarwanisa, abantu abateeta aha feeza n'obukwako bw'okukunda ezaabu. Amata gaabo garyita abasigazi, tibarisaasira ruzaaro rw'enda zaabo, kandi amaisho gaabo tigarigirira abaana saasi. Babuloni, ekitiinisa ky'amahanga, oburungi n'okwehimbisa by'Abakaludaaya, eryaba nka Sodoma na Gomora, obu Ruhanga yazicwekyereza. Terigaruka kutaahwamu nari okuturwamu obusinge bwona. Abaharabu tibariteerayo mahema gaabo, kandi n'abariisa tibarizaagizayo magana gaabo. Kureka haryazagirayo enyamiishwa z'omwishwa, kandi amaju gaayo garyijura enyamiishwa ezirikuhuuma. Oko niyo maya zirituura, n'embuzi z'obwoshe niyo zirikinira. Empisi ziryahuumira omu minaara yarwo, na za muha zibogorere omu bikaari birungi byarwo, mbwenu obunaku bwarwo bufunzire, n'ebiro byarwo tibyakyongerwaho.